家做牛娃米做。牛米pas bin thong mi zo jin sung gu lia duna tho santra sa ke chikpin nyoni dong wer no chikpin saksta jojal pawo अभिवादन do thong नेपाल सम्बत 1141 तछला गा अमाई अष्टैको 2078 साल असार्य 26 गते सञ्चरबार ख थौ या निवा मिजुले मि प्रतिक्रिया नापमा इलोन लासे ख्यालकोंचको न निंकेउजी इ सिनाजै ख थुक्से बालको वावाउले सिनाजै पनि लय लेटया वापी खन्जी निएर न्यो जिमिछेन 5 मिनेट पश्चिम सुयावन ढासा ठोचा मिसा मिजन त जो जो कोस्ना वापना चंग खनि असारण नेवाटे टोबुजी नेगो चलन्दो ठाक्कुको वापना छेला आलु बजिना पालुगु टोना मपना चुनी थजगु इले सिचुक्त टोबुजी नेगो परम्परा दुर्गा सम्पासा कनाजि आन्यने सिने जाय छपमे याक्न वापिनु भुइ जाक बेको मिखा सुयमते ख्वाशंक गायक व गायिका ख पवित्र कसा व सृजना श्रेष्ठ रचना व संगीत विष्णु सको
पुछखे छोटके खोला जा पुवाचनी पुचा यम्मी भाइ कुमी पुछखे छोटके खोला जा पुवाचनी पुचा योदै भाइ कुमी पुछखे छोटके खोला जा पुवाचनी पुचा योदै भाइ कुमी पुछखे छोटके खोला जा पुवाचनी पुचा यम्मी भाइ कुमी पुछखे छोटके खोला जा पुवाचनी पुचा योदै भाइ कुमी पुछखे छोटके खोला जा पुवाचनी पुचा यम्मी भाइ कुमी पुछखे छोटके मेढुङ्गा नापाङ्गो प्रतिक्रिया दो नगिना जोशी वेक्ला चुइदल साप्या न्याय फिसिक्सोंको मिनियन द्या लेट आचना छप्नेको बुझे तस्का यला नगिना जोशी जो छिक पिन्सा बाबालक मिया हालाटया दिगो मिनियना न्युम पिन्सा न्याय फिक दैगु ख छिसना न्याय फटाका दिगले जितन न्याय फल छिओ छपुनिपु मिलुमना चोङ दो द्वारिकालाल जोशी व छिसा हालाटया दिगो योबनिया गाचो बुएका मि जिलुम छन ठोमिया हाकिमनि दिल बहादुर चित्रकार वेक्ला चुइदल शान्तराज जो ठोट सुबार घुलबुजे उइगु दिगो निश्चित इ दस निनवले न्याय पि लिपजुलके नियनिगु कुटम मरेफो दिल बहादुर चित्रकार जो वंगो वालन से संचरवार पट्टे सुटे 7 बजे पोस्ट या टुनको छिसन सिलिया जिमा चुटा कया दिगले सुबा रोशन श्रेष्ठ वेक्ला चुइदल ओहो ल्या डस्टनला जिला दुइजुको न्यानटिने माला न्याने न्यानागु जाजो बाला पतिते यको चियाका जुल 1 घण्टाला माल्ने मिनिगु सिवा छु खव कमेन्ट लिस निनिगु न्यायपो रोशन श्रेष्ठ जो छि अमेरिका चुनाना न्याना दिगले छटा बेस सवावले छताला छिसन ल्या निगोटक जक न्याना दिले खने उब्लेटक ठ भागो जो ख पास पिनस भागो मगाठे चुन तया दिगले आ 45 मिनेट गया चंग दो नियम पिनुगु सल्लाह ठ जाजो सफलता पूर्वक न्याय फैगु ख प्रतिक्रिया क्यारनका मिनिनु पखा हुने नुचेलक्ष्मी टुसन छप्मे इनापिना दिगदो वेक्ला इनापिना दिगु मेख अटिटे छतनाबी ठोमी हाला दिमा निसा दिसार ख नुचेलक्ष्मी टुसा जो चिसा इनापिना दिगु ठोमे जिगो सिडी सियोपटिला नाचन उकि सट्टा जीवन ज ख यम किच ख जीवन जीव सालुगु पिट ख रामी छु नामे निंके ठोमी चोमी ख भूषण प्रसाद श्रेष्ठ संगीत हरि शरण सामी अले हाला दिमा चिसा ठैदिमे निसा दिसार ख जीवन जाखा यो मां की चाखा जोवन झीगो सालु पिता खा जीवन जाखा यो मां की चाखा सुतिलाखा प्रेम पवित्र झी सुतिलाखा जीवन पूजा गुसिनाखा
जीवन जाखा यो मां किचाखा न पावगु प्रतिक्रिया बनेको विकास चित्रकार वकन चुइल मर्निङ वाक मुनिको इजा बच्चा इ हिमाल थेन्चो विकास चित्रकार जो 5 बजे मर्निङ वाक उना छेन लिट्नी गुलुजे थे 6 मर्निङ वाक चासा मगाला नरेश श्रेष्ठ वकन चुइल जोजलपा जुगुना छिटा जोजलपा छिगो गिटार थानाचंग स्टिकर लागि सुबा जय प्रकाश साके जी नेवा खय टस्क टिसलामा भिरगुराम जुएको बपा लाग्नु मिन्यन त ठुके नाप मुन्यनको मिन निन त ठटे एकल मिन यिङले वेक अप नि जन्म जुको ठाव ठंकने वेक अप गनचुना दि रेछु बच्चा ढा दस जु ख जने बालाई जय प्रकाश साके जो सुबा वेकै ठाबा ठाउमा सुगले ठट्टा माले मखला ढका मरेयो ख लुमङ लख लिप विचारिया सफो इनाप निन्ने थो मे कविन्द्रलाल प्रधान इनाप ना दिउ ख मे बोल सुकुण्ड चका मंगल सुवाय मन टुने टाटना छंगो पूर्णिमा न्यागो पलाखे थो मे मुछ बाह्रो अमाट्य चया दिगु खा हालाडीमा प्रवेश मान साके अले ले चाहिँ मन राजा नकमिया ख सुकुंदा चका मंगल सुहाया मना तूने सुकुंदा चका मंगल सुहाया मना तूने तातुना छंगु पुवने मा भ्यागु पलाखे नुगलहना अष्टमंगल्या स्वामको खैका सदा सुभावनया देछाबे सुकुंदा चका मंगल सुवाया मन तूने मन तूने थोहे बखत या भी लखसे लुखा कलश नीलखा जागू जवा खवथे यंगु जकिसिन टिका स्वाफो छुका थोदिया लस खुशिया थोदिया लस खुशिया सुगंधा चका मंगल सुवाया मन तूने हकाली पिनिगु सुवा देछा छन्ता नुगु नुगु पला छंगु सुथालायमा छंगु जिगु सकल यगु भिजेमा जय जय मा जय माँ जय जय माँ सुकुंदा चका मंगल सुवाया मन तूने
छन् त छङ्गु घिसिलागु पलाया थिन चोछ नगुथे झिलमिल अझ चुए तु त बना शान्ति सोस्तिया ढिङ्गु स्वावागके ढिङ्गु स्वावागके सुकुन्दा चका मंगल सुवाया मन तुने सुकुन्दा चका मंगल सुवाया मन तुने तातुना छंगु कुवने मा न्यागु पलाखे नुगलहना अष्टमंगल्या स्वामाको खाका सगा सुभावनया देछाबे सुकुन्दा चका मंगल सुवाया मन तुने किशोर टुसन इनापना दिगु छप मिन्ने वेकला इनापना दिगु मिख वनिमति ना उगु ठु ख जाका नुगले ड्योठा वनिमति ना सदु आनी छोइङ डोलमा संगीत न्यू बज्रा चाले अले चोया दिम जनकवि दुर्गालाल श्रेष्ठ ख वनिमतिना उगु थुगु खञ्जेका नुगले देथे वनिमतिना छन्त दिवो बिउ सांगन तेगु भे भेबी मन हेना वनिमतिना वनिमतिना खोला सुना वंगु हिती छ लघ जागु जना खोला सुना वंगु हिती छ लघ जागु जना द्युया शन ये चुबुन गए मेपी ते मतिना वनिमतिना वनिमतिना उगु थुगु खञ्जेका नुगले देथे वनिमतिना छन्त दिवो बिउ सांगन तेगु भे भेबी मन हेना वनिमतिना वनिमतिना खाली खाली जग ये छुवा छंगुनु जग खाली खाली जग ये द्यु हे चोई
wani mwa wani matina ugu thubu khan jeka nugule dethe wani matina chanta divo biu sangana tegu bhe man hai na wani matina मिन्यन ढुङ्गा लिउँडुको प्रतिक्रियाका ब्रह्मदेव श्रेष्ठ जोजल्प फिँसुट जिगुन जोजल्प फिँसुट वेक्लन चुइदल नेवा भाषा लोक गायके खवा सिक दस ज्यो ज्याजो न्याइपु मि रिकर गुलिङ बाना गुलिङ पच्च ट्वाठिके ठाकुल सुबा ब्रह्मदेव श्रेष्ठ जो लोक गायक र नेवा भाषा छुट्याएको ठेको बारे जिन मुस्यो गायक र चिसा छुट्याएको ठेको स्पष्ट मजुनी गुल्सना गायक र मि हालेमे ठ्याउ याचना नेवा शब्दकोश या इन्द्रमाली शब्दकोश है गायक ढगात चुयाटल मेक्न चुयाटो झिल लुइक मुक्त अलि मे बारे नुगो रेकर्ड चाहिने बाला तर पुलाको रेकर्ड जुने पच्चा क्वालिटी कम ज्या ठिक मफु ख प्रमोट अमाटे तारेमा जिगुन तारेमा योकला चुइदल यो जिटन जिगु देश यो डटस्क यो मिथ प्रमोट जी थोमे जिटन यो छिसक्स्ता यो अमृतमान ज वेकला चुइदल लोक गायक भृगुराम श्रेष्ठी बारे आपला खसी खन सुबाडै अमृतमान ज झिगुन छिटा सुबाटो अमृत रत्न साक्य वेक्न चुइदल भृगुराम श्रेष्ठ छिगु भाषाव संगीत खै सान ख वेक याक मे ठो जाजोस न्यव्या छि ताठे वेक प्रति समान इना दिगदो टटस्क बालाव जा खठे ताजद सस्ताय त मरे रुंगा मको दनिबिले समान याक परम्परा न्याकी दसा श्रेष्ठ निम्ति न लुट्नी बवे जुइ दैथे ता अमृत रत्न साके जो जिटन मरे रुंगा सुयान दनिबिले फुचाग समान बिया टेमा रिगो सोच बिया जि ठो तुरन्ते डेकाउ ख गुल्खे मोनोटेको बारे चुए टाटा वेक पिए मरिया आउनी हो अले चुए टाटा चुए मुखण्डका पस्ता चाहियो छु सुझावे लागि सुभा नियमी पासपि प्रतिक्रिया युको वौडो डको प्रतिक्रिया ठौ दुठेक मफ्त अर्थ जोगले लिपियो ल्याखे मे लियोडको प्रतिक्रिया दुठेको जी ठौ दुठेक मफुले छिकिमके छम फनाछ जात्रै हुले छन्त खना न्युखा जित टस्क यल ल्यासल्याम बिलासी छता बेस्ट हिगो जात्रा न ख अले जात्रै हुल मुले ठ यम मेजे खाल सुए खनि गुठैन अटिक न्याइपुको इल ठोमिएन ठठे टाल आ न्यने छफु सञ्जीव प्रदान मे ले बुद्ध स्यामी रचना तुयु पुङ खना न्युखा जित तस्कयला जात्रया हुले छन्त खना न्युखा जित तस्कयला छन्तन पलगु तातुन जिला छन्तन पलगु तातुन जिला जात्रा वैगु पिया चोना जात्रया हुले छन्त खना न्युखा जित तस्कयला झले मस्यु अथे थथे छु है धाय मफु झले मस्यु झले मस्यु अथे थथे छु है धाय मफु न्याबले छंगु ख्वाज कन्योने जिगु मिखालु या चोनी
छन्तन पलागु तातु नजिला छन्तन पलागु तातु नजिला जात्रा वैगु पिया चोना जात्रा हुले छन्त खना से चोना मजी सिंचा तया वगु खना छंगु है आसे चोना मजी सिंचा तया वगु खना खोखो जिला घना वना खोखो जिला घना वना माला धापी सुहे मधु माला धापी सुहे मधु जात्रा यहुले छन्त खना न्यूखा जिता तस्का येला छन्तन पलागु तातु नजिला छन्तन पलागु तातु नजिला जात्रा वैगु पिया चोना जात्रा यहुले छन्त खना गिरिजा प्रसाद जोशी ढाल्के नेवा साहित्य खेले अटक बे जुम सोमी ख मान चोस मोज मया थि नांगु कविता बना सोकमी पिन्ट प्रभावित ना दिम वेकल कविता मे उपन्यास नाटक आदि चुयाटल वेक चोमिजको मको मिचिना हालान दिमी खटैगो ठो मिनि बेसिदु वेकल हे चोया हाला दिगो छप मिनिने ठो मे नेदरल्यान्ड चुना दिम डाक्टर बालगोपाल श्रेष्ठ ठो मिजोइ लागे छोया या दिउ ख वेकैटा सुबा आ निने गिरिजा प्रसाद जोशी रचना व वेकै सोले किमफ्ता जी पास पिन्त या क्वेट हौ लरत मे हालेमा रास वेकति न्याबले हिन्दी फिल्म या नेदुना दिथा थाई ओगिले सब बालाउ निवै चुन तुझे देखा तुझे चाहा तुझे पूजा मैंने ठमे जना सपया समानन्द म क्या हम गोपाल श्रेष्ठ दिथा थाला वेकलम गिरजा रे ठमेले ते सब मेते माला तेगा छने उसिसियान दिला जिन्दया जी ठमेले ते पासिन्ता जिगुले जिथे में के पास मिले मैला करंग है सब में वेगम है जो फिल्म में लगते हैं वे मारा ठो पृथ्वीया छदे बिला कि स्वर्ग चोम परिखला मसिल मसिल छु है जिता ढैब्यू छकला ठो पृथ्वीया छदे बिला किशोर गे चोम परिखला मसिल मसिल छु है जिता ढैब्यू छकला न्योने सोसा उति कंबाला मछा छंगुल्यु वै चोनाजी प्रेम यखि पुतं सामछा तो पृथ्वीया छदे बिला किशोर गे चोम परिखला मसिल मसिल छु है जिता ढैब्यू छकला पुलुक सेवो छंगु तस्वीर जिन फनुगले के धुना संजिता ये मा छंत मन लाल है धुना पुलुक सेवो छंगु तस्वीर जिन फनुगले के धुना संजिता ये मा छंत मन लाल है धुना तो पृथ्वीया छदे बिला ईश्वर गे तुम परिखला मसिल मसिल छु हे बिता ढैब्यू छकला परिछखता सर्गते है वैवनी था गन गना शरीर तोता हंस जिदुया छंत मावे अन अन
परीक्षा खसा सर्गते हे वैवनी छ गन गन शरीर तो ताहंस जिजुया छन्त मावे अन अन ठो पृथ्वीया छ देवीला स्वर्गे तुम परिखला मसिल मसिल छु हे जिता तैलु छकला गिरिजा प्रसाद जोशी ढालिके अपोष्ण मस्यु तर गुलिस्न ममस्या जुन फो वेक छि नारायण गोपाल हालाटगो दक्षवे सागो एलाव तुयुगो पो जिगो जिन्दगी खर यो मिचुया दिमपटी गिरिजा प्रसाद जोशी ख पासपि छिपि जाजोय निगु चर्ने ठन छिकपि सक्स्टा छका हाना लस्कु स्याना छ आनिने छकु ख्यालिको ठस्डो केरा कागटी आलु प्याज पेमेसी गो प्याज इमटा ढल छिमटला मनुटेसा भ्याय माइ मया जुट जुल गुली माइया केरा कागटी आलु छक्ला प्याज क्यानिने छा प्याज छाप्टी फर्के नाटल सो केरा छन्ट मनुटेसा झार चिरगोस टोका नाङ्गा जुका क्वाप्रा नया छै व हान कागटी त फुट्टी नाटल सो कागटी छन्ट मनुटेसा टिसी फक्को टिसना जुक्को वास्याबी छ आलो न न्य मनुटेसा छन्ट झ्वाइ कुचे ताना टर्करी डेका माक्कु कन्ने केरा कागटी आलु पालको प्याज क्यानिन छन्टले प्याज हनल जिट झ्वाइ टाउले गनख जिउ खलजको पोलिबले इमिखा खोबी सो वेरिटी आ छफ संवाद मिये चोमी व संगीतकार ख रामकृष्ण खड्गी अले गायक गायिका सञ्जीव प्रधान व सृजना श्रेष्ठ मेठा ए मेजो जी छन्ट पिया वेर गाछ छामोया हानिने ठयन्ने पिया वेध का छमवया ए भाजुजी सत्यवया छाधा थे हे ठंकवया ए मे जुजी छन्त पिया वेध का छमवया ए भाजुजी सत्यवया छाधा थे हे ठंकवया खासा नमला गथे मतीने मखु खा छताल है मते मतीने मखु खा जी है मजू मतो मला छन्ता खंकी मखु ए मे जुजी छन्त पिया वेध का छमवया ए भाजुजी सत्यवया छाधा थे हे ठंकवया नपला धागली लेता मंजना लिमला फमला वया है नमवा वो है मवा है मैं जुजी छन्त पिया वेध का छमवया
अस्ने सता छछ्याउङले वन पिया अस्ने सता छछ्याउङले वन पिया ए भाजुजी सत्यमता वङले धका वङले पिया छंगु जिगु छुहे दोस मधु धै गुवन्यंगु जकपागु मतिना थतिला जुया हे चनी थोइ त झिसा लो मंकी मली एमे जु आ बाला कन्या कन्हे गन नपला बाला कन्या ए भाजु ढाठी कतम कने गन नपले ढाठी कतम वहे पुलांगु थासे नपला मजुला मवन गुता तता छन्तलु मला जिगु मिखे उगु थेल्यो हे दनी सुला सुला नपला नगु गथिलो मनी एमे जुका थोया तबा मेगु छुदु कन्हे हेथा जिउ जिउ भाजु अनहे वे आयत जी वनहे छे एमे जुका थोया तबा गुलिन ल्यो दु कन्हे हेथा जिउ जिउ भाजु अनहे वे आयत जी वनहे छे आ छपो अर्थपूर्ण मिन्यने मेय बोल्दु ठौठ इलेटक सुलमेटिन जी गठिटा एलाम तो मे चुमिख दुर्गालाल श्रेष्ठ अले ले व संगीत द्वारिकालाल जोशी नेने थोमी छिकपिन्ट गस्टार थोइले तक सुली में तिनी बचे धैला मतुना ऐना तस्का नुगम चीजी ऐला गुलु जे मखना ओ ऐला गुलु जे मखना थोइले तक सुली में तिनी गठे धैला मतुना ऐना तस्का नुगम चीजी ऐला गुलु जे मखना ओ ऐला गुलु जे मखना धन्य वो पुरखा गुमसिया हिनुले ढागुदु ऐला ऐला धन्य वो पुरखा गुमसिया हिनुले ढागुदु ऐला ऐला देगा गुम्बा इमिसा दंगु ऐला खा जिस्वेला जी मछा थन खापिलु यादी जी मछा थन खापिलु यादी बोया कैसे मखना ओ ऐला गुलु जी मखना थोइले तक सुली में तिनी गठे धैला मतुना ऐना तस्का नुगम चीजी ऐला गुलु जे मखना ओ ऐला गुलु जे मखना
दासा रहे मनता देश दुसा मुगला थे देगा दासा रहे मनता देश दुसा मुगला थे रूपी दासा मनो मखाजी पेखे सुनने मसाते अंति दयाना हाजी अभागी अंति दयाना हाजी अभागी हायतल ले मखना ओ एला गुलूजी मखना हम कोइले तक सुली में तिनी जी गथे धैला मतुना ऐना तस्का नुगा मछीजी ऐला गुलूजी मखना ओ ऐला गुलूजी मखना ऐला गुलूजी मखना ऐला गुलूजी मखना नियमी पासपी ठौई जाजो ठनसा कोचाइन जाजो चुवंक निनाद ल छिकपिन सक्छना सुबा नाप छिकपिन छु कमेन्ट या छु सुझाव दस चोया दिस ठौ त वनि बा लिप मेउ शनिबार जाजो जना हुए जुजलबा जाजो यवा मित